وجه القصة. بالاخره شما واجهان القصة حضرت سلیمان علیه السلام نی همشه وجه ملکه که آی محل تو که وجه تشریف بیارد تو که حضرت سلیمان علیه السلام یعنی شیشگ پرش چیر گفتگاهی دربار حضرت سلیمان شیشگ پر شیشگ سرا کسی بدیدین زمین آب زن و موج جنگ سکن این دربار تو که نی ملکه وقتی محل توکا که آت تو معلوم بید که آب موج جنگه ملکه جٹ پڑا وتی دوئیں پانچک برزا کتن چڑھائیں تاکہ تر مبی از سلیمان علیہ السلام چارہ گیا و گوشگا لگے یہ فرش شیشہ گئے آپ ہی نہیں ملکہ یہ عشق تو شرمندہ بھی تو آ وقت آئی وتی بی عقلی سرا و حضرت سلیمان عقل و کمال معلوم بھی تو بازم نادم بھی تو گوشگا لگ گئے افسوس ماں وتی یہ عمر توکا تو ضایع کتا سورج روچه پرستش کنگا و باقمانده عمر بغزی و چطور بیکار بھی ہمیں پیما حاصل نبی تھا آیا جو دین سمجھ تو کا نیت کا آیا چھ سمجھ تو کا کہتے اے منی پروردگار ماں وتی جان سرا باز ظلم کدا انچو عمر روچه پرستش واسطه من برباد کدا و تراچه غافل بیتگو و بے پرواہ بیتگو اے اللہ تعالی منی توبه قبول بکن من تئی سرا و تئی رسول حضرت سلیمان علیہ السلام سرا ایمان آرده و تئی نعمگا متوجه بیتگو لیکن اب ہنی تو منی توبه قبول بکن و منی سر رحم بکن و منی گناہاں معاف بکن ببخشه کہ چینچو جن و شیاطینانی کارگری کتگا تو شیاطینانی حضرت سلیمان علیہ السلام زمانه گا یک طوله گوشی بیتا که تانبا من که دیگری دیگری تانبا و مس ها گوشی مسه گوشی چشمه بیتا که آیا مسه بوده که آیا اللہ تعالی آنی واسه جاری کتا بیتا آپ جاری کتا مسه تانبا همی جاگه ایسا کن مس بیتا تانبا مثلا همود آپ جاری بیتا و جنات و شیاطین
हमें में से सबका हमारा टेमा से पगलता मेस न में से जागा से मेस पगलता बीता हमारा साना है तो का नहीं आप बीतेगा वाह हमारा लाजा उसी में से हमारा लहजा तो का मेस का आप बीता शी दौर दाता मजने लगन मजने हीरान दिएग मजने तश्त दिएग व मुख्तलिफ किस्म हीरान आड्डे कुता मेस का आप बीता शाह सकम मेस जरिए असकम मेसे सबका तश्त से आड कुता लुई के आड कुता हर यक्के लगानो हर यक्के दिएग हमें अंदाजा उस मजान बीता कि तमाम पूरा यानी तमाम लश्कर वरग औदा बगैर उस कम न बीतेगा जन्नत व शयातीन मजदूर बीतेगा हजरत सुलेमान मजदूरानी पैमा हजरत सुलेमान देमा पोश्ता रफ्तात कगा हजरत सुलेमान कर कौम यानी मजदूर बीतेगा अलैहिस्सलाम कार कोता सुलेमान कर कार कोता अच्छा मजदूर बीतेगा कारगर बीतेगा अल्लाह ताला हुक्म बीता कि बराबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खिदमत तो का हाजिर हुआ वो आइए फरमान बरदार बन या कम के अतात तो का कमी बीता कम के सबका अगर कार तो का कमी और इश्तबाही बीता हम दमान उसे आस से बजाऊं यानी आस जत का दमान गनी हम मजबूर बीत गए तौबादार बीत गए शैताने जिन हम खतरनाक हैं वो इत्मीनान के आस से बजा के वो सोचा वो इत्मीनान हाकिस्तर बा हाक बा पता पड़े जन्नत और शयातीन बेदाम और बेजोरा कई गुलाम बयान थे सो गुलाम बेवड़ाई गुलाम हजरत सुलेमान कह रहा हर चीज माँ वड़ा कना अंचे उसी कार कोता के अक्ल मर्द में हैरान मानता हैरान था मजने खलात तामीर कोता उसी खूबसूरतें तस्वीरें अड्डे कोता उसी तस्वीरें अड कोता अक्स अड कोता उसी हर चीज हजरत सुलेमान वर्षा माँ वड़ा कोता देग चा उसी वजह तश्त अंचे चीजू वजनी व हीरान मजने शाट कोता वती जागे चे थकान बैग नबा सुरेनग नबा खोलन लश्कर वरग हम यक्के वक्त तो का वजह हमारी तो का उसे आठ बीता में देगा हंचे मदने देग बीतेगा आठ बीता दरियान तो का उसी वजह बोकवरान कुता व नायाब दरिया तो का बोक के वार्ता उसी वजह माँ यानी किरान कीमत तेरे खत्म यानी हमारी कीमत दुरुस्त किरान तेरे नायाब मोती जवाहर अलमास व हीरा शंच दरिया तो का दर कुता आरते के पादर सुलेमान वास्ता के मकान ते सुलेमान दस चेरुश आस जता सुलेमान ताबे बेतेगा या कम के वतिमन्ना सुस्ती और कुताई कुतिगा मदमाना तलापी आज सुलेमान शान तमाम ऐश व इशरत उसी के सामान के बीता अच्छे मजने सल्तनते के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये हाल बीता कि यक मिनट या दिक्कत या सानियत तो या दिक्कत तो अल्लाह है याद व आई अताअत व इबादत व आई जिक्र नमाज अच्छे गाफिल नहीं बीता
اگر انچین ضروری کار یا وجہ بیتے وظیفه یکا آئیے سب کام وائل بیتا بلے نہ تو گڑا سک باز انتہائی یعنی ناراحت بیتا کہ آروچ آساتا پرچے آئے باتی نکتا ذکر نکتا انچین سکیں کار ضروری بیتا انچ ٹیم نماز ٹیم تسبیح ٹیم کم مکیدے مادم بیتا بر سک ناراحت بیتا حضرت سلیمان موشی سکیں صدمہ یعنی صدمہ رستا ناراحت بیتا یک رندے حضرت سلیمان علیہ السلام از سلیمان دیما جہاد اوشی جہاد جنگ کننگا جہاد کننگا جہاد کننگا و اسب عورتاں شیعه گوڑا سکیں اصیلی نیا جهاد واسطه باز شری سرا همه اسب اوشی پرورش کتا بیتا گوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام اسبی که چارتگا باز خوشحال بیتا اوشی خوشحال بیتا و آیه چارگا اوشی مصروف بیتا یعنی آیه رو دینے گا سب کہیں کھا والا پتائے گا واسا کھا دائے گا واسا ہم کھائی ہم داتا گو آپی ہم داتا ہم آسپا نوکری گوشتے گا چارگ واسا سب کہیں چارتے گی کہ اللہ قدرت آئی ہمیں اسنائی تو کا ہمیں کم کے دیر بیتا ہمیں اسپ چارگا اوشی دیر کے بیتا گوڑا دام روچ یہ روگا تک اسورا تک وتی وظیفہ وقت درات کا اڑا باز پریشان ہوشی بیتا حضرت سلیمان علیہ السلام باز پریشان بیتا و تھوڑستا ورچگی کہ اللہ تعالی ماں ذکر عبادت نکو شی اسب گڑا دیر کتگا کہ آیا یا اسپانی وجہ چے منی قیمتی وقت خراب بیتا اور منی قیمتی نماز روچک ضائع بیتا حالانکہ اوشی اسپان جہاد واسطہ بیتنگا و پس سیلا نبیتنگا جہاد اسب بیتنگا کہ آئی چارہ کو واسطہ منی ثواب کننگے کار سب کا ذکر کننگے چی بیت اور یہ خیال بیتے کہ شاید ماں نفس خواہش تو کا مصروف بیتوں اللہ تعالی عبادت من دستا چے ویل بیت ہمیں اندازہ کہ صدمہ گوشی آئیے رستہ ہمیں اندازہ ناراحت بیتا کہ آئیے تلاپی آئیے یہ پیما اوشی کتا کہ اسپان و اسبی لوٹانتگا و وہانی گردن و پا دیوشید اسپا گون زہما گون جتگا اوشی گردن گتا جدا کتا پرچونی وقت شامشو بردا آنی وجہ چے منی رب میں یادا چوشی غافل بیتگون اللہ ما پراموش کتا گوشی بلکہ نفسا منای کارا فرماتا اللہ اکبر اللہ نبی اوشی اے پیما بیتگان کہ آہاں یک لمحے یک ثانیہ یک سیکنڈ اللہ یادا چے غافل نہ بیتگا میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اوشی تہجد نماز واسطہ گوشتا تھا تو ہمیں اندازہ دیر تک وانتگی اوشی قرآن تلاوتی کو تھا
که آی کدم مبارک پاد مبارک گوشی آیه گوات گفتگم. حضرت عایشه رضی الله عنهما آیه اوشی یک رنده عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو ای اندازه مهنت پرچه کنه اللہ تعالی تایی واسطه دیمه پشته درستیم گناهی معاف کتگم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایند گوشتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت آشا پرچی اما اللہ شکرگزار مبون شکرگزار بنده چه مبون که اللہ منی واسطه ای اندازه کت غرض ای که حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اسپانی وش گوڑیانی اسپانی و زهم گونا آنی گردن جتا آنی پاد گه و زهم برتا او با یک آزمایشی واسطه که پرچه ما اسپان چارک واسطه منی وقت شده نماز تیم شده منی ذکر وقت بسته یک رنده گوشتی که حدیث شریف تو که هستن که حضرت سلیمان علیہ السلام یا رنده گوشتی که منی هفتاد جنین بیتگن درستان چی یکی درستان چی یک مردین چوک که وشونم بیتا تو 70 مردین چوک بیتگن و درستان چی درستان من جهاد تو کا شریک ببن 70 چوک مردین وشی منی شریک بن جهاد تو کا و یہ خبر بوشه مگا انشاءالله وشی نگوشتی انشاءالله نگوشت قاعده خبر یہ اندازه هستن که مردم چینچو قریب بھی بیتن اللہ نزدیک بھی ہمیں پیما یک لمحه آئی ہمیں معمولی یا بے خیالی اچھے آئی پکڑے گوشی قابل بیتن یا بے خیالی که انشاءاللہ ہی نگوشتا یہ پیما اوشی اللہ تعالی چینچو اللہ تعالی قریب بیتے مقرب بھی اللہ تعالی خاصم بندہ نیکم بندہ اللہ بھی و برگزیدہ بندہ ہم بھی بیتے ہمیں پیما آئیے چیز اوشی سختر بین لغزش گشتر بین یا کم که لغزش یا کم که چه دینه چه بیگ آئیے اوشی باز بینتے گناهکار بنده باز گیش اوشی هرچی اوشی کنم هیچ نبی لیکن نبی نه نبی ورنه نبیان انتو نام چی آنی کارن سختره عذاب آنی گشتره آنی آزمایشن گشتره غرض گوشی ایک اللہ تعالی انشاءاللہ نگوشک سرا حضرت سلیمان علیہ السلام تنبیه بید و آیه یہ کہ هیچ جنین چی یک بچکی هم پیدا نبی صرف یک کیا چی یا جنینی چی بیت توشی هم تنها اوشی دایی آی چوک آرتو تخت سرا یرکو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھت کہ باز ما
یه جای حتما ما اشتباهی بودم، باز پریشان بید و گوشگا لگه. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوهاب. ای منی پروردگار، منو معاف بکن، منو ببخش و منی ای سلطنتا منو همچین سلطنت عطا بکن جو هیچ کسا نرسته. تو مزنه دیو کو صاحب کرم و احسان ہے. بیت المقدس تعمیر اڈکنگ و حضرت سلیمان علیہ السلام وفات بہت بیگ وجہ. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنیاد قائم کو، بنیاد دیر کو تو و عمارت بنائن تھی اٹکانے کا مصروف و عمارت پورا نبیت گانگا و پورا انگا نبیت کہ باز حصہ یہ باقی منطقہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات وقت نزدیکت نبیان وتی وفات علم بیتا وشی حضرت سلیمان علیہ السلام آئی ہم معلوم بیتا کہ آئی جناتان تمام ہدایتیں کتگاں یک شیشگ وشی شیشگ مکان توکا وجہ و دار سرا ٹھیکی داتا عبادتوں کا مشغول بیتا. ہما ٹیما ہما حالت تو کا آئی وفات بیتا و آئی لاشوی اللہ حکمہ چے ہما دار سہارے سرا ہما دا وشتاتا بیتا. جناتا سمجھتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وشتاتا آئی ترسا چے امارت ایڈ کتا امارت اڈکنگا مصروف بیتگا. وقت کے امارت اڈ بیتا مکمل بیتا وڑا اللہ نیمگا چے حکم بیتا اللہ حکمہ چے نی گڑا ہمشن یا خیر می اوشی ہمیں دار وارتا یکن دار وارتا وڑا لاش مبارک آئیے زمین سرا کپتا. وقت کے جنہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وفات خبر بیتا وہم معلوم بیتا کہ وفات یا وقت زمانہ ہی بیتا کہ آن خبر نہ بیتا خبر مارا ہنی بیتا ہنی آہاں وتی لا علمی سرا باز افسوس بیتا کہ مارا پیسرا چے
आवर बीतते तो हन्नी तक पच्ची इस ज़िल्लत व ख्वारिया मब्बे दुरुस्त आऊँशी चीज़ वजह वैल कुता छोड़ छोड़ का यानी कार वैल कुता हर एक के अलग अलग बीता अफसोस वारता माँ हन्नी तक बेखबर पर्चे बीते गए। अल्लाह ताला वक्त के ये अमारत मुकम्मल करने बीते मंजूरी बीते हमें के और बेखबर बा आज तो खबर भी बीते अल्लाह ताला बेखबर को तना नी जन्नत वती गैबदान वतारे गैबदान समझता बीता अन्नी मर्ची उसे आनी चंपच बीतेगा हन्नी वतारा गैब जानते गैब जानो फकत खुदाएं अल्लाह आये च बगैर हेच कस जन्ना हेच कस खुदाए राजा व गैबा खुदाए सवा हेच कस नज़ां आइए आलमुल गैब हत्ता जन्न हम न जानते हैं आये च बगैर दिखे हेच कस न जानते हैं। मुकद्दमा फैसला सारों चीज को मानता है खैर ये मुकद्दमा फैसला रहा बारे को जा रहा हूँ नी वजह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुकद्दमा फैसला कनोकन थोकाची मुमताज यानी मुमताज बीता यानी मस्तर बीता बाज जिद आई अकला यानी रास्ता आयो मालूम बीता अल्लाह तरफ आचे हंचो शारी सरा फैसले को था कि तेम तरफ मुद्दई व मुद्दा के दुएं वतमना फैसला वास्ता कगा दुएं उसी खुशहाली को तगा हमें अंदाज हंचो शार फैसले को था व हदीस शरीफ हंसते हैं हदीस शरीफ तो का कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुलेमान कैर्रा यक रंदे दो जनेन व यक बचके जोरते आतका जंखनान तान तो आतका व यकी चीख मचाने का पैदागा चीख मचाने का आवाज शोर करने गए कि या हजरत ये बचक मनिंगे शे मना पच बगर बदे मनी बदे व दोमी गोशी के ना ये जबरदस्ती मनी चौका चमा रोटी कब्जा बकानते मन चौका मनी बचका तो मनी सरा करम बका एहसान बका ये बचक मनिंगे मना पचकर दई मना दम पचकर बदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वती दरबारियां चे गोश्त के ये फैसला चाहिए शानी फैसला ऐसे कि ये बचक दो टोकर बकैन नेम शिया बदे नेम आइया दे बदे ये फैसला के इश्क़त है कि जो असली मौत और बेताब बीतो चेक ही कैसे
گوشکا لگه خدای واسطه هجبر چو مکن اشیا بده چوک زنده گو بیتے نا زنده بیتے هر کس که را بیتے. حضرت سلیمان علیه السلام آیه بیقراری که دیدی سمجھت کہ یہ موت ہیں، یہ چوک ہمشیہ با دنیا آردا و ہمشی واسطہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دا کہ موت تسلیمی بکنے، موت محبت چی یہ حبرہ حجبر تسلیم نہ کنتے ہیں کہ آئی حق توقع اگر معلوم بھی بیتے ہیں وشی بلے زندہ گوبی بلی من چوک اگر آئی کہہ رہی من چوک کن زندہ گندگی من دل ورش چوک زندہ گن ٹوکر مکن ان چوکا ہمیں پیما ہما پیما بیت حضرت سلیمان علیہ السلام معلوم کہ بیت و آئیے موت بیگ ثبوت رسد تو گوڑا بچک ہمائی داتے چوک موتی دات اسی وجہ آخر قصہ حضرت سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم واجہ آخری قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شروع بھی انشاءاللہ شبان شاہ تعریف کریں سلامت بات ہے جو رمضان ہی روچے مانتا یہ قصہ باند شب قسمت ہے سلامت بات ہے اللہ میرے اللہ حافظ